Mesto Levoča okrem spolupráce s oficiálnymi partnerskými mestami ako je česká Litomyšl, poľský Starý Sonč, Kalvária Zebřidovska a Landshut, ale i maďarský Keszthely nadviazala spoluprácu tiež s tureckým mestom Antalya. Stalo sa tak na základe pozvania primátora mestečka Murat Paša, ktoré tvorí historickú časť Antalye na medzinárodný festival starých miest Kaleiçi Old Town. V roku 2019 sa ho zúčastnila delegácia z nášho mesta, následne i primátor Miroslav Vilkovský a v roku 2021 túto návštevu opetoval primátor Murat Paše Ümit Uysal. Ten počas návštevy nášho mesta, ale i ďalších podobných v Európe čerpal inšpirácie pre získanie značky UNESCO. UNESCO kültürel miras listesindesiniz. Bunu çok takdir ediyoruz. Bizim de bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bizim şehrimiz de 3500 yaşında. %100 bir tarihi doku. Çağlar boyu devam eden bir tarihi doku. Ama bazı eksiklerimiz var bizim. Yetkinin birleşmesi gerekiyor. Ortak alan yönetimi gerekiyor. Tek bir yetkide kaliteli bir yönetimin ortaya çıkmasına engel. İlerliyoruz. Gelecekte mutlaka UNESCO kültür mirası listesinde yer alacağız. Darí sa im, ale tak ako v podstate náš zápis, konkrétne mesta Levoča, trvali prípravy, tuším od roku 2003. V 2007 roku sa dávali materiály na Ministerstvo zahraničných vecí a na Ministerstvo kultúry na posúdenie a samotný zápis bol schválený až v roku 2009. Čiže všetko to trvá, tie hodnotiace komisie priebežne chodia a verím tomu a držím prsty centrálnej zóne Antalye, aby sa im podarilo ju zapísať do svetového kultúrneho dedičstva. Kontakty s mestami nesúcimi značku UNESCO v Antalyi najnovšie zviditeľnili na jednom z námestí historickej časti Murat Paše. Približuje to i video, ktoré nám zaslali kolegovia z miestnej televízie. Kaleiçi Old Town Festivalimiz 9 yaşında. Bu yıl 17-20 Ekim tarihleri arasında 9. kez festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bütün dünyada tarihi ve kültürel varlıkların öneminin artması çok kıymetli. Bu anlamda geçen yıl aldığımız karar gereği şehirlerimizi kentlerimizde görünür kılıyoruz. Arkada gördüğünüz pano bütün arkadaş şehirlerimizi içeriyor. Şehirlerimiz dostluğumuzun başladığı yerden yükselecek ve güzelleşecek. Levoča, sen buradasın. Sme veľmi radi, že takýmto spôsobom mesto Antalya pripomenulo tých 116 vystupujúcich miest za tých 8 ročníkov. Určite je to podsta pre nás, že tam svietime ako jediné slovenské mesto v centrálnej mestskej zóne Antalye. Je obrovskou reklamou. Sú tam mesta oveľa väčšieho typu, oveľa významnejšieho ako Levoča. Levoča, sen buradasın.